kalupan ning sambit lako nandin. Ining paruminggong iti kay bat naning kapag masusyaning Domingo ng Pentecoste, gaganakan ko yung 19 ng banoy milabas, anyang ang tinakong dininan pa mi katago ning apong Ginoo, pansinan ko yung kayang kayausan, metong kautusan ban kanita, makirake king kayang misyon, king pamipakayap karing masakit, o ing pamakirake ko king ausan tamong healing ministry. Kabud ko na mo kanita, pignasan ning maninton ka rin kanakong libro, Reading Materials on Healing Ministry. At may console ko niyang akit kaning librong menibatan kaning kakalugurang mongha, may ito nga Poor Clare Sister, kaniking monasteryo ng Santa Clara, kaniking Betis Guagua. Patungkol ya kasi ning libro keng pamipakayap, ating pamagat ning libro Pranic Healing, pero misan ko pang gaganakan itang short note, makasipit kaning libro, inisip kong bala mo, kaya man abasa niyang mibiyang libro. Papasyag na kasi ning kakalugurang mongha, ing kayang kapanulan na karing papapangadi ka na ako, ting mipaldan, emo spiritual healing, pero atin mo namang physical healing. Yama kanyan kong belikan din ning kakalugurang mongha, kaya king monasteryo, king Betis Guagua. At sinopanda kong ginakan niya ning metong kwento, anyang pepalanyari ka na ako ning kapatad ning karelang kakalaguran na breast cancer patient at atin ng taning. Karagula bagay, itang kwentong ito yung may kasahop at kambeda pa ding aliwapang kwento at pamikatago na binya ning apong Ginoo at ikit kumasala ing metong akayawsan, metong kautusan, apignasan kong pakibatan. Kidob na ning pabanwa, mika 1-year discernment period, at miyan tabayanan, king sahop ning Banal Espiritu, pati na karing taong ginamit ning apong Ginoo, at makanyang meging masala ka na ako, nung makanano kong sukat maminto king kayang kaburian, metong yang kautusan, ang makapatungkol king ikakayap daling masakit. Marago kong ipagpasalamat yung akilala kaya kanita, Sister Gloria Ross, meto nga RVM sister, involved king healing ministry at maging kasangkapan niya yung bunsong kapatid ng tatang, Tita Madre, Sister Lou, Akaw, RVM. Akabud, may kapikit kami king SM, king supermarket, eman piya dyan, at asabi ko yung kanakong pigagap. At karagula bagay, abanggit ng atin lang healing ministry king karelang congregation, at atin lang healing center, king Bagombong Caloocan, kaning Mother Ignacia Healing Center, at karin pe papuntala na ako. Anya, kalub na ning bayong banwang 2004, migpasyal ko karin king Bagombong Caloocan. At miras ko ketang Mother Ignacia Healing Center, anyang ikutang kating madreng, nireto na ning darang madre, kaya tayo palang kasumangid healing center, ining pupuntalan ko. Incidentally, adwala palang RVM sister kanita ring involved king healing ministry, ning Mother Ignacia Healing Center, Sister Raquel, lang po Sister Gloria. At kitang Sister Gloria ka rin ko mi papunta. Agpangkeng madalas kong kukwento, kaya ke abalo at pikipusan itang ausan na Jesus Prayer. Amiging maulang dake nining kanakong pamakirake king healing ministry. Gaganakan ko ining pamakyapos ko kining pamanalangin ng Sister Gloria Ross, although minodify ke itang apulo ng beses sa pamamanggit king lagyo ng Jesus Gava king 12, may kading pamakyapos naman makanita, naman makanitang negative bagay, nuneking pamakyapos, ang tita mong mituturwanan, at kitang masanting at mayap ng alimbawa ding aliwa, makanitata mong emi paimborisan. Ing ginuking ebanghelyo, king pamuklat tadaki nga ng sinabi,
Eyo isipan ning ako dinatang ko bakyang pailan kabaldugan ning batas o ing tururing propeta. Dinatang ko eban pailan ko lang kabaldugan no neba ko lang iganap at tuparandeti. Ing pamaminto king kautusan titimid ne ning Ginoo antiya kanita kaulaga. Dapat pansingan tamo king pamupo sa dake binanggit na ning Ginoo karing kayang alagad. Dapat ing ninumang tutupad kareti at iturunay makanyan karing aliwa iting makilalang peka marangal king kayaryaning Diyos. At kini yaman nalumpakan nining si Jakong pabakal yamano anong no sapat na king biyagawan tayong meto nga bage o pamintuan niya yung kautusan. Uning nung bisata mong makilalang peka marangal nga naning ginuking ebanghelyo, migit lalo na king kayang kayarian. Kailangan na itaya tutuparan ng kautusan. Nung iti turo tayo karing aliwa. Anya karagula bage, ing makapameta mong alimbawang mayap at makanyan lubustang mipakayap. Madalas kong sasabihan po tang pakayapan nining apong gining meto nga masakit. Uling babiyaning pamikatagon ban kanita agawa na po itang dapat at agam panana pa yung mission na sukat ng gampanan king pamibiyabya ban mipakayap emo kete sulip na niyang gana king banwa. At iniing kapanwalan na ing Diyos nakatamo mo buring mipakayap kete sulip burina ing lubustang mipakayap ang gana king kayang karinan karin banwa. At meto nga paralan ing mamiyatang pamikatagon ban kanita ating emi pemburisan gustong itamo ing pakyapusan. Anti mo kening pisyag na ning gining kailangan niyang tuparan ng kautusan, dapat ituro mo naman karing aliwa. Ban kanita ting aliwang emi paimburisan, gustong tirwanan la, at mekad itang tuturo tamo, gagawan tamo, at maging mayap yung alimbawa, ban iti agawa ding aliwa. Migit lalo na nung itang mayap tang gagawan, akwa ding pakyapusan, at yung banang tauli, ela mi paimburisan. Misang kaya pang gaganakan ng kwento nung no ining pangunakan na mumunang pangunakan at ikinapang lagyo ka na ako ng kapatid kong babae ing kanakong tikineking lagyo ko binyan ng lagyo kening kayang anak Joseph Ron uling kanyang pabinyag dakod digdag de ing lagyong Jose king Ronnie anya ining mumunang pangunakan mito kiya lagyo kanakot Joseph Ron o J. Ron. Gaganakan ko yung 2004 may bait yung 2001 at luya pang banwa. Pero ako kamalayan po tapalang mga di ko siguro obserba na ako at ni Saneldo, pikyapusan. Initang panahon na emiti pa imaking babo at mapilan na takbang king eran Makati pa. At apan singa nining apo Makati pa ima. At si Biana nining apo J-Ron, Lola, baba ka nga, no? Pipray over kita. Kalupa ko po tang mga di ko magpiyak mga di at kaybat banggit ang king lagyo ng Jesus 12 beses. At imakit ang panahon na ito, uling masakit na rin kayang tud pigkapilitan ng kinuldas king Aaron at king Sala karin linuklukyat minarapyay ning apo timpak no ring gamat na king tud ng ima. At kaybat mga di at binanggit ning lagyo ng Jesus. Binilang nung imari ning pamamanggit ng Jesus ning pangunakan. 12. At kay ba't ng anak Mary Nea, maragol na bagay, may kasahop king pamipakayap ning apong Ginoo at ginamit ning pangunakan, amikyapos ka na ako. May kadbalo ning apong Ginoo ketang orsita, ala na ako man, pero ginamit niyang kasangkapan ning at nung banong pangunakan. At may paldan niya imakit ang aldong oras sa ito, pinari-over niya ng kayang apo. At kay ba't may rinahing anak kanyang apo takano abalo ko na pikyapusan ke,
O pika po sana ako. Ako naman, kaya takot ko kanita siyempre at luyang banwa. Nung gamitan ng kasangkapan ng apong ginuban, pakayapan ding masakit, masakit para kayat nung luyang banwa. O nung ako, kitang panahon na ito, masakit para ka na ako, pari na ako. At kitang edad at 33 o 33, ikit king kayausan, metong yung kautusan na pemintuan, ban kanito, munya kapaldanan karing masakit, king grasyang pakayap, pagkalub ng apong Ginoo. Pero pasalamat ko, at ako kamalayan o ining pangunakan, pikya po sana ako. Maging maingat tamo, ating bagyan nung misan pagkapusan po to, naman pala makasaw at makakayap kaya katamo, pati na karing aliwa. Ing panagkat naniting pabakalayaman nung asidya ko, batang ban ating emi paimburisan, ita mo sa ing pagkapusan. Tinsang emi paimburisan ng ita mo ing pagkapusan. Yang maging maingat tamo mo naman, pote tamo kamalain, kalupa na mo ning milyari, na although syempre may kakayap at may kasap iti kang iman yang ining pangunakan pikapusan ako king pamangadi. Pero karugula bagi, ingi ako man kamalayan, bala mo ining pangunakan at lupang banwa edad. Miturwanan niya, anyang akwa na akong pagkapusan king pamanalangin, babanggitan niyang lagyo ng Jesus. Mekad metong yan namang anak, edad ana mabanwa ka rin king parokya, anyang milabasang magsimbambengi, mangutang ining 6-year-old anak ijanjan, maana o ba't napansingan kay Yamong mag Jesus. Kasi naman uling tuki-tuki la rin misa ng simbambengi, talagang intentional kitang closing prayer ko, kitang final blessing, kung i-integrate itang Jesus prayer. Ko inisip na hining anak king pamanyimba na balang Domingo, king San Francisco de Assisi Chapel, inga kasanayan na po tang mamiya kong final blessing, integrating makuida healing prayer, at dakin na ning short healing prayer, itang Jesus prayer, anong nuke banggitan labing adong beses yung lagyo ng Jesus. Actually, mo naman ding anak, pati mo naman ding makatwa. At misa nangyangin kaya kaming Mayora, king Santo Tomas, Mayora Gloria ni ng Ronquillo, banggit na itang misa na yaldo, miss ko na amo itang kaya kang panalangin na Jesus prayer. At balo ko, bakal lang miturwanan, kaniting panalangin, ang datating lalapit, masakit, papabindisyon, agkatan ko lang isunduling pangadi, at kitang pamangamit, kitang lagyo ng Jesus, asabi kupin, pikapusan ko mo, kining miyang ube Sister Gloria Rose, anyang panahon na gimpanan kayong 1-year discernment period, anyang pekibatan kayong kayusan, ban sumuyo ka ring masakit. Ako, amikyapos, kang Sister Gloria Rose, RVM, metong healing sister, medyan mo namang pamikatago ning ating aliwang pekipusan din ka na akong pamangadiket ang Jesus prayer. Inimasanting niyang pamikatagon ban kanita mekad mipakayap tamo at ating aliwang mipakayap. Kumayap, dapat lubos pang mipakayap ang gana king karinaning Diyos, lalo na't pakikwanan tamong tuparan ing kautusan at ituro iti karing aliwa. Uli nga ng mga mano ning Ginoo, dapat ninumang tutupad karetit ituro ning makanyan karing aliwa, iting makilalang peka marangal king kayarianing Diyos. Misan pang pasalamat king apong Ginoo, king pamikatago na pigkalob na kanako, 19 ng banwa, anong waman, anyang balikan ming kwento, bayo pa pala ito, atin ng grasyang babiye pagkalubing apong Ginoo, makaparikil, ban pa kaya paning masakit. Mika pamikatagon, ingikit kaiting kayausan, at peminpon ko yung kautusan. Makanyang masakit ang manyawad kapaldanan, emi paimburisan. Makanyang misan pang adwa ng grasyang pakayap ng Diyos. Ban kanita medya niyang pamikatago ng balang metong karing masakit na papakayapan na ning apong Ginoo, maging dalan sana ban kanita. Gawan pa itang dapat gawan. Pero metong masanting palang gawan, ing mamiyatang mayap alimbawa karing aliwa.
Uling kailangan talang tuparan din kautusan ng Diyos at deti ituro mo naman karing aliwa. Karagula bagay ingeta mo mi paimburisan. At tumidyantang pamikatagon, agaway tang dapat at itamon naman ing pagkapusan ding aliwa, pati aliwa mi pakaya pati mi paimburisan. Meto nga masanting palang dapat gawan niya pinitang pakikwa ng tamong gawan itang mangayap pabagi, ban kanita ding aliwa, elami pakayap, nunay atin lang ayapusan. Nandin adwalang metering binindisyonan ko at may pahintagon, ating pami pareho, kaya tangan niyang kutnan ko lang nung niyang bayo la matere ning binindisyonan kong mete, karin king balangkas, miyang obye, boboy, kasing edad kya mo, 51, niyang bayo ya kanumati ang nga naning kayang asawa, mig lambing ya, pepakahuli ang matalik, kaning kayang asawa, at kay bat penabili nane, eno paboren dening anak katapu. Kay bat nanita, kaniking moras naman, binindisyonan kay imyang ubye, at sing Ellen, akwento na ning kayang anak, bayo ya meteng kayang ima, ikit na lang bala mo, migbalik laking panga teenager dening kayang pengari. As no kano kaswit, mi paglambing lang. Karagula bagay nga ako, ang gaking tauling pinandit ning biye, fish atin lang lugod na pisyag, ketang pamaglambing daw, ding mete. At ini nga kung sinabi ka rin pamilyang kematen, masanting niyang apusan, na sana magkapilit tamong mi biye at ang gaking tauling pinandit ning biye, maglambing king balang metong, ban konkretong apas siya king lugod. Makanya tamong mididinan pamikatagon, gawan tamo itang dapat iti maging mayap alimbawa para karing aliwa, banakwada naman ting pagkapusan, king kapag nasang ela, mi paimburisan. Adon ngining grasya ng Diyos, kaniting paganakang babyen na niting pabakalayamano, king pamigunam tamo, tinsang emi paimburisan, tingita mo yung pagkapusan. At king grasya ng Diyos, makibat tamo kaya ni misa diyang panagkatatanaga, ting mi paimburisan, ning itahing pagkapusan, pamintuang kautusan, ting mayap, aparasan. Abayan niyo kung pasalamat king apong Ginong, uling ining metong kasiwan, akan akong pekibatan, 11 ng banoing milabas, metong iting kautusan, amakimaya paparasan, migit lalo na karing masakit, amanyawad kapaldanan, ban mi kapami katagon pang agampanan, king sapat a panawong ipagkalubing Diyos, king pamipakayap karela, ban agaway tang dapat, at makapamya mo naman sanang mayap palimbawa, karing aliwa, ban patiring aliwa, ay mi paimburisan, nung itang mayap at dapat, yang pakyapusan. Manahimik tangya ni Kim Makoy da pinandit, manyawad grasya king Diyos, mayayawan sa tamong mamintuking kautusan ng apong Ginoo. Ban kanita, agaway tang dapat, ading aliwa, adi na lang masanting alimbawa, asukad ng pakyapusan, banilaman, emi paimburisan. Kaibat ng pigmasosya ng Domingo ng Pentecoste, pabustan tayang manigoba rin ba ng Espiritu, ban gamita na katamo mo naman, at makanyang mipamintuan ng kaburyaning Diyos, at kitang grasyang pakayap, ababyen na kaya katamo, maging dalan, maging kasangkapan, ba nakatang pakayapan ng Diyos, at akwatang bulalag ing kayapan, ating biye, akwata mong dinan, kaganapan. Maging maingat mo, king kaya katamong sasabihan at gagawan, pakikwanan tamong mamiyang alimbawang mayap, bandabustang ni pakayap.
Katimbanan tawle, tinsang mi paimburisan, ning itamoing pakyapusan.